Amazina ni Father Charles Mutabaruka, ndi umusaserodoti wa Dayosisi ya Mbarara. Nashemerwa mnonga ahabwo kutunga chanceji okugamba amakuru ga Pasika n'ekisiyo. Ruhanga naje n'abantu be, kandi nagumiza muko bajuna kabajuna kare konka Pasika negaruka eturabyo muri yebyo ebiruhanga ebi okuyatujunire mbwenu ruhanga y'abanaje n'abantu be abantu tuturukusitama tuturukuzaho tukabyama tutukurelaxinga kwiyaho neitwe nitwakira enkuru nungejo rero turi batana ruhanga umbero makumyana ibiro makumyana ni bikuru munonga ahabuko bana Bible n'ibigamba n'Abisirayeli bakandi babyeshunisa ibiro makumyana ebi nebiro byo kwitebekanisa so twabantu tugamba Pasika ruhanga y'abanaje n'abantu be ibiro makumyana ebi nibituretaje rero tukugire bitwakora ibirabase kuturetera twahika hari Pasika kurunji twagitebekanisiza kurunji rero umuryebyo ebi ekeriziye ruku twijusya ngo tukore numwe harimo kushaba numwe harimo okwesibya kwo kandi numwe harimo nangwa na no kugabira ababateine narishi abekeriziya beyeta aboro umukristo omurungi ebintu ebyo bishatu nabikora agenderire kwenda ngo Pasika yaza kwika hati ebintu abe ayetebekanise kurunji omutima gwe gube gwezire abe yagarukaine nabatahibe abe yagarukaine hamwe na Ruhanga so amakuru abo ninjira ngo omuntu wabano nda kumanya Pasika kugira abamukurunji atlise biro makumyana wakora ibyo bintu bishatu of course byine emiringo yabi no basa kubikora urukwanga ebiruko bane ibyo rukukunda urukubye yangisa kwenda ngo ibi bitaka kwebesa Ruhanga ohike Ruhanga munonga obwo urukwanga ubunde byo kurya na nebyo kunywa ebintu birukutwara robwire bikakwiba ubwire bwawe okashanga ngo bundi wayemarira ombwire bwo koreka ebyo okuruhanga ukoshemirire kuba no muhereza hamwe na nabatahi bawe rero kushaba ko nushabisha arazona misa okunde kiragiro ikigambo cya Ruhanga okushomesa puri okushomesha arazawe zakasheshe okushoma devotion z'imiringo etari yemwe nemwe nebintu bije byo kubasa gukora bitina mnonga haruho okwikamukamo muringo go mutano nko mu sakramente rukwera orukutwara kire ko kushaba ko kutekateka birunje biruhanga ebyakwire aboro no bahereza ki ubunde bibyo yefubire omukisibo oyefubire kurya nk'enyama wayefubira okunywa marwa wayeshubira sukari wayeshubire byo kurya byo rukoba no okunda hatebye byargamu hatigendo bihereze aboro ubundo mwene ogira uti nyonyefubire uti namare biro makumyana utubundi ntanywire sukari ubundi ntarire nyama rero muheru ebyo wakubire no spending ari yebyo ugaruka ubyemarira hata aho bundi tikiri kugira makuru mahangu jiro owabihweresa jiro wabasa kubihereza ngo base okumugasa rero bo ngo turi kwika aha Pasika tukazoka nawe ahabo kuba omukushabo omwe na no kwefubira harimo no kwange bibi ukugarukana nabatahi bawe okweteyisa okutunga penitensia ebyona nibituretera twayika Pasika kuru